Umuriro w'amazuku nubwo bukomeye kuri Felix witwa president wa Congo ari kwitegereza imbere ye akabona goswe n'ubugabo bugufi cyane bwita M23 bwenda kumurisha agatebe. Ibintu bikomeje kuvugisha amahanga kuri M23 yo imaze no kwigarura imitima y'abatari bake. Abanyegoma nabo bazize utwabo babangira amaguru ingata berekeza Rubavu. Ni make biteye ubwoba igihe cy'umwijima kuri leta ya Congo by'umwihariko ubutegetsi buriho ubu. Ese koko murabona icyo ari cyo gihe cyanyacyo cyo kuba M23 yafata Goma cyangwa yakaba itegerejeho gatoya? Aha none se ibi wabimenye? Colonel Muzinga wo mu ngabo z'u Burundi yaturukanye izindi ngabo 120 z'u Burundi bizira muri M23. Ego ibireka mbireke da. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yahamagaje igitaraganya abadiplomate bayo bakorera mu Rwanda. Inategeka ko ibikorwa byose bya ambasade y'u Rwanda ikinjasa bifungwa mu gihe kitarenze amasaha 48. N'icyemezo cyatangajwe na guverinoma y'iki gihugu binyuze mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 25 Mutarama 2025. Yavuze ko iza kubahiriza inzira zose zisabwa mu bya diplomasi kugira ngo uyu mwanzu ukirwe mu bikorwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yavuze ko umudiplomate wa nyuma w'u Rwanda wari uri muri ambasade ya Kinshasa yavuyeyo nyuma y'igihe aterwa ubwoba n'abayobozi ba Congo. Ati mu mvugo ya diplomasi iri ntabwo ari itangazo ahubwo ni inyandiko za guverinoma z'ibihugu zihana binyuze muri za ambasade. Yoherejwe ambasade y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gihe umudiplomate wa nyuma wacu w'u Rwanda wari uri Kinshasa kubera guterwa ubwoba bihoraho n'abayobozi ba Congo yavuye mu murwa mukuru wa Congo. Guverinoma ya Congo ntiyigeze isobanura impamvu z'iki cyemezo, gusa gifashwe mu gihe umubano w'ibihugu ukomeje kuzamba. Umubano w'ibihugu byombi watangiye kuzamo urunturuntu ubwo umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abanyekongo cyane cyane abavuga ikinyarwanda wuburaga imirwano. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yongeye kumvikana inshuro nyinshi ishinze u Rwanda gushyigikira uyu mutwe. Nibiraga u Rwanda ruhakana ahubwo rugashimangira ko ingabo za leta z'iki gihugu zikorana n'umutwe wa FDLR wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Kugeza ubu M23 imaze kwigarura ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Congo iri mu nkengero za Goma, ndetse amasaha 48 ingabo za leta ziri muri uyu mujyi kugira ngo zibe zishyize intwaro hasi. Aha reka rigendere.